paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Asukimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanen nung yabida tayo anay Kapitan Enteng. Ay namaray! Ay namaray! Ay! Andang pipinungot ni tabagatan! Ay saus! Ay saus! Katape adit ti tersenak ti papanamngay. Kahit sa dinungay nga ron ti papanak. Iti barangay hula. Nagadayaw! 2 kilometro ti kaadayo di barangay haul. Sumang-atak pa iti bantay. Ay kat ano sama? Kunak man no da kayo akakagawad ti rumbang asit gan no adda aga-apa? Idi dayta. Saan itan? Na, apay, nasukatanan ti lintag. Kan may sa anak-anak ka duty ita. Isama pang kay di barangay hall. Ay na, awan lang nga tayo ti masabat ko at tanod dita. Anya jay ko nam? Dailugan ko damdaman na pinta sa balasang. Ha? Balasang lang amin dyan nangag ko kahit. Kwaraw! Kwaraw! Adaga pa! Marcos, ulitin man dyan bagam itay balasang? Korog. Aday bagbagani na natoyang. Ha? Adaya? Ay, nay! Abda kamot ngagpay so na natuyang. Ay! Anya dyan bagbagaman? Apay, di mo nang nagembagak? Ulitom na natuyang. Medyo natultulang ni Chip. Nagubingan pa ilang, tulangan. Pigsaam na. Kunak! Adag pipinungaw! Ijay abagatan! Nangagkaon. Balasang wano babakay. Babakot! Kaslakan ka kabakay? Ay, mas bakbakat da paingom siya! Sanain. Bayam idang agpinungot ngagmalmalam. Na! Apay ngay! Kaman subak daw iti pagdigos ni Antim kan pagluto na. Anya? Ang kasubak daw. Awan nang ngagwanggal. Na, agan ano tilapayag mo? Anya tiluto ni Auntie Asidain. Lechon amanaw. Uy, dayta. Agsubliak tulangan inton pangal daw anggal. Nakaon. Papanap ko raw! Mapanak iti paradaan. Agsubliak to inton panangan. Naggapwa mare. Ay, naggapuak di tabagatan, maray. Itayan dagitag pipinungaut. Wan, maray. Adda na pa naganawa mare. Awan mo ti maaya ba? Agad, anya nga'y tinapasamak kadakwada. Ay na, awanan na. Naibusan ti buok da. Anya? Angam day jay, agpipinungot dalatang aging gaita. Tawan mo ti aganawa kadakwada. Dan sa mo tultulang ni Kwarugan. Na, apay anak ko namti kasta. Di imbagak asumak daw, di nagdengdenggan. Agin tutulang ano kasta. Ngam numakan. Na, mangag naman, ure arasaas. Ay, adda diferensya ti panagdengeg na. Apay ngay nga ka. Kapitan, dagi jay man dagiti dua babakit ang nagpinungot iji abagatan. Na, kalbuda matin adwa. Naibus ti buok da idi nagpinungot da, Kapitan. Patikiday da kalbo. Asus. Saan mat kano anapan naganawan ni Kwarog? Apay ngay. Kasla saan na kano anang idimbaga ni Marituyang? Tulangan at talaga ti kaanakak sapay nagtaraki. Ay, una yan nagita adwa ababakit. Kalpasan na nagpinungot da. Agkuy-kuyog da manay. Marcos, kaduanak man ang mapanagaram intun rabe Wun akwarog, day talagayam. Ang kabalamat lang mga bagati ay labyaw. Day talaang. Naglaka ti agay labyaw. No kasta nakasagana kanya garam. Una.
Ang kwarog, magmumot lang ka day, ti bagaking ka ti armam nga balasang. Anya ti pa nagkungkunam kanyak, tulang. Kaya nga nga rod no maminsan, kaya di ka mat makangag. Sagpaminsan lang day jay, Marcos. Ang napigsa talaga ti lapayag kao. Nang runa no arasaas ti balasang ti mangag kao. Umayak managaram. Itipay lang urayan ka, kwarog. Ha? Talaga? Apay ngamin nga itakalaang nga imay. Ay, kwa. Ay, sa anak pa mo't siguro anala daw? Ay, saan, kwarog? Ah, aday bagam? Adda Anya ngay. Ibagamon kwa. Ay, mabainak mo tayo. Tultulungan kan amang ibalikas. Sige Lab. Anya pay? Mabaina ka talaga. At dapat tuloy na dayjay. Yo. Ibagamon Diretsuamon. Sige man langan. I love you. Yes! Naibagak mo't langan, Tiriknak. Dahil ti matisungbat ko. Ha? I love you too. Ha? Anya di imbagam? Imbagakon. Inyara sa as ko. Ha? Awan mo't nang ikaw. Ay, dan samot na ipulat dito yung lapayag ka. Ay. Ala, adan samot simrak na agpayso ang ilaw di talapayag mo. Ha? Mabit lang Silawan taman, takitaan tan adang agpayso. Taikatan tating ilaw. Kanya ngay, Chip. Di bagang mat lang tirik na medyo napintas sa balasang. Naibagakon Kaya, apay nga nagliday ka? Jak mo't nangag di sungbat na. Anya? Pulos ngawan nangag kao. Kaya, kasat no daytan. Binasted na ko na. Apay ngay? Ay, di na kano kaya titulang nga kas kanya. Mare, agpayso ay asaanan ang makangag ni kwarog. Kastamot ti ibagbaga na, Maray. Apay ngay nagtulang. Ay, pinanawak ida-ijay balay. Tapno maamuan ni Enteng, no apay nagtulang ni kwarog. Ay, kaasimat nga rod ni kwarog nagtulangan. Win nga rod. Awan kanumat ti pulida atulang. Ay na, nagpigsa ti panagdengeg ni kapitan. Kano mangag namin ultimo arasaas ti chismusa. Awan mat ti pulida atulang. Agin tutulang, iso ati adda. Ay, amangan no day tati sakit na, Maray. Agin tutulang. Wen nga rod Hay, narigat ti kasta asakit. Wen amare. No anya nga ta ati agas ti kasta klase ti sakit. Mangmangag mo ti amin nga ibagbagak, warog. Mangmangag ko ang gail. Anya ti imbagak. Agsida tayo ti fried chicken. Ken, Iga daw. dapay na yun na. Adubaw. Nalawag ang nangag mo dagiti imbagak Abay nga, ajak mo't nangag di sungbat jar armag. Denggam da ito'y sumaron nga ibagakan ka. Sige ang gail. Ingka agbalsig. Anya? Ingka agbalsig. Awan na talaga mangag ko ang gail. Nung nga ingka agsakdo. Anya? Wano ingka agronda. Awan na lata mangag ko ang gail. Anya yate rumbang nga ramidakan ka. Kasano na ito ang gail? Makan lang matimangag tilapayag ka. No trabaho di mo mangag. Awan ang gail. Nang runa no I love you ti balasang. Jesus.
Isupay ka daytan tinakabasbas tudam. Anya, ay day ito yung sakit ka, Uncle. Maray! Maray! Ay na! Ay, maray! Ay, Apay ayun na maday! yan. Apay matandanagan ka! Ay na, adag din nanog ijay daya. Ay, unay mo daytan. Asino man dagitan aya? Dagiti dua abakit anag pinungot. Isuda tag din nanog. Isuda manan. Un nga rod maray. Ay na, agin in ni straight dan. Kat, apay nga imay ka dito'y ngay. Kat siyempre, kagawad ka. Ay, jakla kaya timapan agan anaway ti agdindin nanog. Ingkayaban ni Kwarog. Tulang ba? Ka ni Kapitanan Iso, timapan aganawa. Apay asak ti baon niya paganawaan ka dagiti agdindin nanog ababakay. Kahit asino nga rod ti mabalin nga ibaon, Kapitan. Na, kaslasak lang ti opisyal ti barangay nagado atanod dita. Awan nga rod ti tanod. Ni Kwarog ngay. Dayjay ni Kwarog dayjay. Agure ka, ayabak. Psst! Kwarog! Ay na, Kapitan, saan nakaamangag? Agure ka, day bagak tapno mangagnak. Kwarog! Ada adubaw! Uncle! Ay, timalyaw adagaws. Nangag na ka, Kapitan. Day tao masidagan. Ayan ti atubaw. Adag didinadog ababakit ijidaya. Ingka agresponday taag si datayo into madamdama iti adubo. Ha? Aduba? Wan! Ingka na! Wan, Uncle. Mapana ko na ganawa. Na, kunak man no tulang ni Kwarong. Naanawa mo tadag iti nagdinanong ijidaya. Wan, Uncle. Okay? Ayan din ngay. Pinagawid ko idan iti babalay data, ginanata. Agure ka. Kasino tinagrepiray? Siya. Ay, agure ka. Apaya nagdinanog da ka no? Anyati ko naman, Uncle. Na, sumruman ang titulang mo Ay, awan man manggag ko, Uncle. Ay, umaykan, mangan talaangan. Agsidata iti adobo. Ayos, talaga mabisina ka. Na, Sulbarem day ta a problema ni Kwarog, Inteng. Saan ang mabalin abaybay am akas day nalatan? sumutyar aramidag. No adaman sakit na, masapul ang masigod tapno maagasan. Ay, gumatang kanto man iti pagkurikor na. Ananwam? Ay, usaran di ko arog Barang maikat, titulang na. Abay, pinayaban na, Uncle. Umay ka, taagasan ka. Tapno may katitulang mo. Ay, diya kaya ti agas, Uncle. Mabuti nga kiti agas. Apay, kabutag mo da ito. Kurikor. Ay, diya kaya tayo tanggal. Ay, kurikor ka! Tinanggal na ko tananggal. Kurikor. Makapagiliti mo tananggal. Gusto na. Kurikor ka. Warag. Ay. Ada malagip mo? Ay, wanang Uncle. Anya ngay. Malagip ko di ubingak pailang. Kanayon nakakurikuran. Adita, nakurikuran kan. Ay, nalawagan ti pa nagdengeg mo. ay, padasan ta, Uncle. Ingka agbalseg. Tet kalpasan na ingka sumakdaw. Ay niya dagiti imbagak. Ay, awan mo't nangag ko, Uncle. Awan. Aguri ka. Si daenta dahi tahi dinakdakan iji kusina inton madamdama. Ha? Ay, nagimasan tinakdakan. Ay kung kunaklang dayjay. Agin tutulang ka. Amok sadot mula dayta. Ay, Kwarog! No ayabanda ka nga aganawa kadagiti agaapa, ken no ayabanda ka amapan agtrabaho, agtulang ka, ay sos kinasadot daytan. Ngam numakan, klaro mat, ti panagdangag mo. Agin tutulang ka, ngam dayta mat tigapuna, anabasted ka. Ala, sige! Didan tinagibusan ti sabalipay nga istorya, ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysuna. Dawanin nung labida tayo
Kapitan Inteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Paglay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy ng estasyon. Agyaman kamay, iting kay panagdangan.